Angibingelele bafethu ngibingelele. Mina umfoko wamasango. Umuntu weyilonda. Fundisa abantu abasahlala wheelchair abafikayo kuma wheelchairs. Nase benesikhashana behleli kuyona i-wheelchair ukuthi abathi babehleli bayigade bayinakekele. Bayilifte konke okuhle kwenzekeni ngoba if unganaki ngempela end up uba nezilonda and lezi zilonda nje bade nginitshela ukuthi ziyabulala. Zithi mayibulala umndeni athi sangaphila nawe uhlale nawe ukwazi. Kodwa ngenxa yokuthi ke end up impilo yakho isisheshe ihamba. Sheshe iphele impilo yakho ngani? Ngamaphutha nje amancane ukuthi ungayilifti yabo ubambelela isonto ngapha nangapha uyilift kanje esayidini uyilift kanje esayidini or uyilift uphakame yabo uphakame ume buhlale phansi yabo noma uyilift kanje yabo ubambelele esondweni ngapha nangapha noma ubambelele la yabo la ngemuva abanye babambelela kuma armrest bambelele armrest ngapha nangapha bayilift abakwaziyo ke yabo mhlawumbe uma uyiquad mina ngiye ngibambelele nala yabo makungisukile nje ngiyilift futhi yabo phakama yabo izo zonke indawo ukwazi ukubambelela kuzona kodwa ke kuvala ke ubasket wakonke ilo lona ke engiyilifta kona ke lo ngoba thami ngenza kanje negazi lana liyahamba yabo liyarana umzimba wonke yabo. So into engiyishoyo nengifisayo ukuthi wonke umuntu ayizame sibone ukuthi yini engenzeka. Yabona bafethu engase ngikusho mina ngathi yabo asifundisaneni siboneni ukuthi ubunzima obukhona njengoba ngisanitshengisa izilonda ukuze nizazi into engiyishoyo ukuthi ngikhuluma ngani mabe ngithi yabo ngisanitshengisa ukuthi yini lobunzima lobu engikhuluma ngabo. Nina yabona angeke uze usho ukuthi ungathi yini kodwa yabona mina mangikutshengisa nozoyibonela ibhodo nje uzoyibonela ibhodo nje kanje isilonda lesi ihip leli ihip la eceleni ihips hip isehip yabo ama pressure sores njalo lawo ama pressure sores isithende lesi ama pressure sores lawa njalo yabo isithende futhi nalesi isithende ubona kumahliphi kanje isithende lesi yabo ilonda njalo lezi. Ngiyacabanga ukuthi lezi enginitshengise zona lezi zonke nje lize ngitshengise zona sekwanele ngazo yabo sekwanele ngazo izona engathi wonke umuntu usebonile kuma bengithi asilifteni kuma wheelchair asinakekeleni lesiyana esiyibhodwe ihip lesiya esikhulu esigcwele izinqa bese kuthi lokhana okunye amadolo amaqakala kwesinye isikhathi kuba amaqakala amaqakala izona ezisobala ke eziyingozi kakhulu izilonda yabo nala yabo mina ngifanga be la kuyincegela uyaba naso ngokulala kakhulu mabe usase sibedlela ukulala iside elilodwa yabo lezi ilonda lezi izona izilonda ezibulalanayo akukho okunye okuhlula lokho asixoxeni ngazo asilike nini ngifollowisheni sikhulumeni sibonisana nini